ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pare, adamat gayam ti agkasar iti amyanen ita. Kasta niya? Asino? Kabsat ni Dino. Diyan ngay kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makino? Mamangan ngamin mo, mapalaban tayo. Saan tayo makatrabaho itong binga? Uminom tayo, pare. Saan mo't ang maliklikan ti panaginom, nukas di akasaran. Siyak to ti makaam mo, amang itulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga ron. Grabe ay nga mawan pa ilang ni Manong Mao. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amo tayo matan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartag maninday jayin tun sumangkay. Bayan nyo latan, tatang. Saan nabali? Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay anakainom? Sumangpet tula day jay akabsat Mao. Ungtak manay. Nabartag ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Nag-anasan ni matantain nilo. Napan kami nga minidje kasaran. Kadwak na. Bagete. Gagayam ko. Nalabas daytan na pa nagbarbartag mo anak ko. Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminob. Sa ita, nabartag ka manay. Saan na bali tatang? Umininom ang kalangot mo kasi nalpasin sa trabaho? Mala, awanan ti ado pa asaw. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ito trabaho kita. Saan ka nakapan? Dawanan ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Yun nga ro. Saan na ba natin ko? Sumuradat intong bigat. Ay rumbang laang. Amang ano ray pa nag-absent mo, asaan valid day tarason mo, kat isukit din di pa kaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Nukas de kumamad nga mo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. Numinom kayo man, ay kitday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang akumpanya day ta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta ka? Nasayat la tamat, Auntie. Ipawag ka, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin tiyo umay ko, Auntie. Kalpasan ti dua alawas, umaya kun. Sige, urayan ka. Umay ka nga umay. Aday, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga di katwa. When, Auntie, namnamaan niyo tiyo umay ko. Apag iso apo manawak tumot iti sigon apag trabaho.
Ay na, ay, maragsakan unay kaanakaan. Si Mangpot kamutlaangan. Wan, auntie. Ay na, maragsakan akmat ang makakita kada kayo. Nagyaman ako kasta. Wala, aginana ka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa gana kapag sangwanta. O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, Auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wanyarod, Auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugar ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Iso nga amok ang magustuam dito'y balasang ko. Well, Auntie, masigurado, agbayagak dito'y. Ay, nang runa, no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay. Agpasyat kan pare. Ay, kag na. Ay, talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pida. Wen, Ay, saan pare? Diyak kaya't limapan gumatang ijay. anya? Apay nga Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita ako man, jay ibagbaga ni Benji abalasa. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kita nupod numutla ay. Wen man. Inka man kita ay. Tayam amum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya, tingkatangan nyo, Manong. Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidat ijay kusina itay. Iso ajak nang yun adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... Iti arak, ading balasang. Ha? Bigbigat pailaan? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaan jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manungarod abote ti arak tigatangam. Kwa. Duwalaan, ading. Ay, o sige, mabiit lang na rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among paray. Nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, paray. Napudaw. Natayag. At idug tibuk na. Ken nagsiksisi ka. Sapay lakuma. Tawam pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, dali ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ay, huwag magpaiso niya. Ngam, saan nabale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Wala, tapos sigurado. Ang ano ang asawa na. Jesus, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyan tanti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsugliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon, nubalasang paywin no saan. Ne, enan ngay jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Di klara ka di tinakda ka matam, Piolo.
Clara gayam tinagan na. Wen, napala nagdigos. Iso asinublat ko kay laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ha? Ayun! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, baro mat ni Rindon nagayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, itik anakan nyo. Lebe, anak. At ka di aramida mita. Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni iseng. Wan tatang. Yagyo nga rodan di igatang ko. Adeng, siya ko ang timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya ko ang timapan gumatang. Makamukha nga ruday, nay. Itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburak ton di danong. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na, Jesus, nagpintas mo kayang dito ang balasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, uwan. Gumatangag. Kapitigatangag. Tayman benggit coffee, ading. Sige, mapiit lang, manong ha? Ato yung tigat-gatangan, manong. Ato'y matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang tiginatang mo? Ngam sangaribo ti kwartam? Ay, sapay awan bariyami. Kastaya. Alang sublyak langan inton malang ti suklik. O sige, manong. Apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Ambare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang ti imbagak idikin ka. Kurso narak da siya balasa ka pare. Tulo na naman. Aramak da dyan. Ay katuan na. Day talagayam. No problem. Dalam at first sight at sometime. Apay anak unam day ta. Una, tamanikod nakitak da siya balasang. Jakmot kan makaid na mangpampanunod kan pana. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pa'y laang. Adda ka di papanam? Adda na pa ka pa panakating ko. Ay na, noan nyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidig lang di pa panang. Digagda na kating ko. Indak man sarungkaran si balasang agbambantay si tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tata sa pulan na. Ibagang anak-anak nagaran, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam?
Wan tatang, isumot din ako na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Pinumamarte ken manugal. Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, auntie. Namin, nakainom na mo. Ala, bayam garudan, kasi akong ti makaamu ang makisarita kadakwada. O sige, auntie. Nana. Makiyaman mo lang mat iti kaanakan nyo. Kung nagpaiso, nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartag kayong sapayan. Ala, agawid kayo kit din. Agsubli kayon to, inton na usawan kayo. Ay na, anak ko. Sakbay nga agarem ka. Baliwampay taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak. Barkada ken sugal. Iti kasta. Sakbay ang mga asawa ka. Naiwaksimon dagita bisom. Tano kastam laeng. Kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim. Liklika mo dagiti bisom. No panggap mo ti mga asawa. Tatang. Pagsayaatan ti bagbaga. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Ah? Manipod idida mo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Ha? Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga dudag iti agdat-datan kan ka. Ang panagkunak. Di panagayatukan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay, ayatan ka unay. Kat sapay lang ko nga. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara, iti ayat nga impudno ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, kanayon apalagipan ni Tatalando ni Rendon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas apanagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara ije tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rendon abalasan da ito. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Di panagayat mo kan ka, tinaydumduma. Rendon.
Ay-ayatan ka, unay. Sabay lang ko na, tadi nagtubayan. Amok nga doon nagiti na idandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mang marteka. Aman nugalak. Naging nakasagana at nagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta. Rendon. Oh, anya nga pare. Sinong batan na kan ni Clara? Saan pa nga rin, pare? Ay, kunaklakit din sinong batan na kan. Saan pa eh? Ang amok na tanam namak kan pa na. Ngamin, di na kumapalubusan ang sumarang karigi balay ni Nana Isi. Tawan pa naggusto na kanya. Ay na, pare. Amin a babae. Maatrak. Itikaskan ka. Natar ka. Adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya, pare. Kat no idilig ka dagiti daduma nga agar-aram kan kuana. Tambay lang aruden. Naglaad dapay. Oh, Clara. Anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie. Apay, ada ka di pa kariribukam. Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Tsaka mo. No asino ti pilyak kadakwada. Amin. Agpada damat anasimpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti William. No asino tinatimtimbang. Eh di iso. Saan ka ba't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. William, no asino ti kap-kap na ka. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamam kanyak nga agbalin nga ipag ko. Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kuan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga dapan nagayat ni Clara kanya. Iso naman. Tadamot nga minda dya Peter ang mapan sumarsarong karkan kuan. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, di kayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Salud-sudo na din ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apay ay, tata? Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartek. Ay na tatang. Di mo makita nga agbartak ni manong. Kaputa agbalbaliw ka nun para iti balasan nga ar-arman na. Anya? Kung kunamladay ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatan. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kamiteng. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Isay. Mariribukan na. Ha? Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masigurado ka matulungan ka iti dayta. Mariribukan ak namin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nagdatdaton kanya. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. No apay nga ado dagiti tao amang bagbaga. Asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla may sa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakken kwa na. Isu na laeng tamang nginom ngamen.
Auntie. Ang mama ti akabaulan na dayjay ti agbalbaliw para ken ka. Sapay la kumatakas tangag paiso. Auntie ising. Nay, ada ka matgayam dito, pare. Kunak man no sinarongkaran ni Clara ita. Ah? Ay, ba? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Masakit nga may tiulok. Isojak na pa. Barang umimbag man naman. Tama pa na ka talaga. Ay katpun Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputa tunggal lumabas ak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makit-kita. Anyat kahit mo sa pare? Ay na pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigatin. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik na. Uwen. Nasakit na talaga tiulok. Nangrugi ni Rabi. Aging kaita. Angin imayak lata. Tapno sa rongkaran ka. Anya? Imay nga mintigayang ko ni Pio may di balay. Nakunanang anda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen, Agdat-daton kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa awan ayat amariknak para kankwana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikritnak. Ikarik, saan kanto Apolos nga babawi iti panangatlong mo kanyak? Nakasagana ka mga ramid iti amin. Parakan ka. Agyamanak no kasta, Rendon. Kat sapay la ko ma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi anang aklon kan ka. Well, namnaman day ta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod mo dagiti may dandanon kang kamanginumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklika kong tibisyon. Ipanaknat ko kun ka, inapod mo panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapu iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan kuana. Adapay dayo. Magapu iti ili. Sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakanak latan. Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumot lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Intarik ngamin ka ni Clara, aliklik akong ti arat. Manipo dita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y di sukasap sa pulom itay, Vina. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagitay lutluto yaw. Ha? Uwan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat ngamin ang damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nung nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gam ti masabat ko, piolo baraw.
Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakit-kita kan kang agmay-may sa anabartay. Piolo. Mangsapul ka meten iti balasang ngarmem. Tapno malikli ka meten ti arat. Kita man ni rin daw. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod tata. Awan mo ti balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa. Ti kunadang baak. Ay na, sasawamot, Piolo. Adda ka di mo't mayat abalasang ken ka. Nukas tamlatta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo. Nabarbartag. Imbag man ta saan ka manin anak iinom kadakwada. Maikawag pa'y na makakit-kita kan kwa nang agmay-may sa. Ngayon, numay papanla iti in-inom, da kayo ti kanayon ngagkat kadwa. Nagbalbalay mo akong tatang. Kan, tingkalit adya akong sugyan dahi ta abisyo. Amom ka di anak. Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. At sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Uwan tatang, madanong to dayta. Hello? Hello, Clara. Naimbag ang oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Masayat mo Kabun ka yan. Imawa ka. Taawisan ka kung marumor tayo ta. Mapalin ha. Kaya't kung may pasyar ka. Ha? Saan na bali? Pasyar ti makamoy kami. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, isut agbantay dito Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ton, Madam Dama. Huwag niya tayo na, ha? Wen, Rendon. Sige, bye. Nangagkuti nagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sang paminsan. Auntie? San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pan ang purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon. Mapan ka, balasang ko. Adda kan iti husto nga edad. Iso nga amok, nga amo mo na itibanang anasayaan kad saan. Auntie? Ala, agrubot kakit din. Siya ako di makaamo dito i-store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, naklakit din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Dak makiinom pala, Piolo. Mapan kami, Ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasaya at no kasta, manong. Sapay lak mo ma, tagtultulo yon ang maliklikam di pa naging inom mo. Uwen ka di. Ala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makaam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti minuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rinderya tinapananta. Sana balay, tasag paminsan mo. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na.
Si lang tinangawis kanyak amangan iti kastoy aklas sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan, tagurdera ko niti kananta. Oh nya, nabanlo ka kading agpaspasyal, para? Saan? Kayat ko ba'y agpaangin diti parke? Wala. Amangan mo't maburo-uray ni anting. Saan? Awan parikot kan kuana. Kan may isa? Amo na asikati kadwa. Awan pagdanagan na. Makaisa makla eh. Kaputasan akas dyan nila naising kanyak edi. Ang amita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo Eh tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalat na kan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong ang aramidat ni amin. Clara? Anak ko kaya't kong ibagakan ka. Sapay lang ko Kasana ka pa kayo iti isingasing ko. Ha? Anya day tanga ibagam, Rendon. Agkalay sa takuman. Rendon? Amo ka maklaat ka. Ang anya man tisungbat mo. Aklunat. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masak Bayan. Di napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasan. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon. Kas panagyaman na iti panaklon ti balasan. Naragsakan met ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makaisang maklahe. Gaputasan akas dyan ni nanaising kanyak iti. Agamita, agtarakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo day tapa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalak na kan ka? Wen, para kan ka ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, at ako makayat mong ibagakan ka. Sabay ta ko Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya na ita? Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko kumangat kalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Ang ano niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Iso nga ita.
Umanugot nukunam nga agkalay satan. Agyaman ako, Nay Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko. Uwan, tatang. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yu apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo, anak ko. Awan metkit di ti parikaw. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mo. Saan kat aday taara? Uwan, tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Sigakit, Timit. Hanggang magyaman na klata. Isosi ka, mangsapol ka iti armom abalasan. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyong. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamati ak iti day tanga imbaga. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Iso nga rudon ti asikasun ni ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Anya? Sikakit din. Umikakit din. Apag iso mo na pangal daw. Mangantan dito'y balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong matan kini Manang Clara. Wala din ko. Wala nga nalawas ti Orion. Agkalay sa kami. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpot nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kitlin. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita. Ijay ka di ayanda rin doon ti pagyanan yu. Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan mi ren doon. Nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo kani Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanya. No, adantun mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ang mapanidya Tersena ni Auntie Ising? Lakay. Malikan ka ti mabamban mo. Nangruna ka't masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Ang nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbay ng kadakwada. Kaya mesa, mawatan daman ti sitwasyon mo. So, dito'y kalag. Sige. Wala. Inakon bakit? Amangan lumalada bakit trabaho. Agan-anad ka nga ron. Pasensya kan, Beverly.
No, hindi ko masakbay apay mano ka. Ket imbagam asublin lang. Sana ko nga nang asawa iti sa bali. Rendon, amo matlo ka sana ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamat gaya man. Pangaasin, amok nga dapat lang panagayat mo kanya. Ngamin, no awan, saan ka po mga manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie, libak na ita. Adan asawa. Maadan kami iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel na ang data. Di panagayat mo kanya, di saan amabalin abaliwan. Oh. Pang-asim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanya. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang nito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko, rabiin, awan pa'y mat ni Manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay nga ta? Sigud mo't ang masapsapat ay dyan nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Isong ay mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpat ni Manong ko, kasaritak to. Di na ko naan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na ngayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Isuan, nakiturog ako ni Jibalayda. Kasta. Kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, ikakitaan ti asawam mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Petkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit eh. Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agi na nga Ruben. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ah. Sige. Agyaman ak unay, bakit? Nakaturugan ka samak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. Ito'y kawas na. Sabali ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Norarigan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat addakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare.
Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamot kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talaga ito. Pag-is-istoryahan ta. Rendon, apay akasta ka mantan. Di na minsan, nabartak ka nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Ito lang namin. Dakala pa rin ko. So, nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka. Tapngag tinulong ta. Banag ko na matakad. Matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siya, ti parikot mo? Sika. Mabalin lang ay sublitin na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka ba? Siguro kanya. Tapno di mo mawatan dekat ko asawan. Anya? Ba naman ako man dito? Mga ano niya pa iti, maramit ko ka. Ingay dyan! Auntie, Tsaka muna niya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramiden. Ibaga na kumaano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Tsaka mo numalagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagit jay. Ay, siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribukan na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilang doon tangar aramidon ti anak na. Tsaka mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kanot isibog dagiti mula na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, may papan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa lang. Amangan ngamin no ibagana, abasit labanag. Kat masapul pa lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kinimanang Clara. Ngam ita, kastamot ng tiar aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kinimanang Clara idirabi. Uri asinong matababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya ngamin ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya? Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko, ma. Tapanunutan mo't amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana di ko. Adalangimin pampanunutak. Iso na ginumakidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito itersenak, abalayan Lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy niya bangkag.
Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawit iti rabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Ay, diyak amo no anya ti problema na ka ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti araramidon ni Rendon. Aniya? Pangaasim abalayan, bagbaga am kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanahan. Awanak lang iti balay iti may sarabe nga madagaya man tinapasa makajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panantarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa darin doon kan Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay darin doon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan ang ninamnama ni Rendon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumot ni Clara iti kanlaat a panagbaliw ti asawa na. Kat iti may sangal daw, ang nagawid ni Rendon ang nabarteg. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara, isu nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pang-asim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sarabe nga madagaya man napasa makajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamu iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kay. Isu nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayon tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tata? Abay, anya ka din ti mapaspasamakken ka? Anyaya ti parikot mo iti asawam. Kwa, naamiris ko. Adak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Luka! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kahit mong sakit di apasubsuban ka at magnakam ka, Amom ka din ay tangay bagbagam. Tata? Noan niya man ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat na ita. Abay, basit lang ang problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan. Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Kano na umakan kit mabalin mo nga isublay. Ha? Di ka agar-arami di tijak magustuhan.
Pakaibabay naklang nga amam day tangar aramidam. Nang ro nakadagiti na kay kamangam. Isu nga panunot ka na imbag rin down. Pagbabaw yam iti udi na day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggap ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayatan? Pakawanan ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatan aging gaida. Anya, Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sumbat mo. Anyaman ti panggedem mo. Aklunak. pakawanan nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatan ko ma, asipod pa'y. Kat agam amu kami. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya? Di ka man danagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay sugli pa iti sigod. Renton. Apay, anaaramin mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot anak ikalay sa kanika. Lara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganagta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ayaw para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan ti naramid ta. Pudno. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Hanggang saan kumatgayam nga ay ayatan ti babae nga ikalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan da dya babae. Liklik ka mo ti sulisog. Iti ka naman. Saan asulisog ni Beverly? Nadaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya? Ati, diyak amunan niya ti aramidak. Ay, Saan mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin apanagayat kan pamatag ko. Gapapay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan ang nasaya at daytay di panagsikong mo? Imbes ko maamarik na tiyan at dapanagayat na. Ita masikugat. Gamsaan Ala, di mo liwayan tiyang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tama ka amiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwin ati. Dahita di aramidan. Awan matpanggap kong hagimalas. Ngamin,
Uray kas dyan aramidan ni Rendon. Mangnamnama kag baliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging gaakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pahay iti maysa apariko. Ay, agyaman ak tayo may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manuhal daw may inuuray ka. Kasta ka di? Juan, amo mo ta ka na yun ak amailiw kan ka. Saan ka di? Hindi ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara iji balay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpasngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanya kat ipaay ko ti gatad akasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Rendon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na tinagpintas abag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agaman ako na ya. Sige. Itad ko kadakwada yung agawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Di tuyak pa lang. Agawid ang tulatan no kayat ko. Sige. Awan parikot iti dayta, Rendon. At iti bagparakan ka, Levi ading ko. Amo ka magustuhan da ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamot trabahok. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kuana. Wano yag mo. Tasyak ti mang isuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akastamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laeng gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latakuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaeng nga abulan. Ipasngaynan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Itad na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang adaramatan na. Into no may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikaos ni Baby. Ha? Ni Clara? Adda ka di taunag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa imutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, pasanin. Adda pa yung amin pag nakita. Ibatik langan, tayo junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, ang
di? Wen balasang ko. At dainyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di? Oh, adoy. 10,000 dayta. Imbagla ka nung adaram atem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni baby. Anyaman tin na rin doon. Di nakman la inuray. No may papan iti kwarta. Adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan amati ka sa pulak ita ha. Ala, hustun balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak. Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kunton ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka ka diya saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kung maiti ibagbagak. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ije clinic. Inranak mo tinapan ije tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't nga kitkita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana. Kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na ita, honey? Sige lang tayo ayatan. Apay na ito ikaw saan nakawara dito yung sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, isa ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan iji silen. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapamaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagit taimat mo. Siya kung timangawit. Itulog kan di tersena ni Nana Ising. Ay na. Agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Ngam mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni rin doon. Di mo't lamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampayan na lagip mo mananti uminom. Agas latiban no pare. Si kakid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana nga agawid DJ pare. Ha? Mapanak iton madamdama ijayan da Beverly. Ijaya ka maturag. Anya? Pare, talaga ka di nga awan namnama subliam ni Clara? Kandi agbalin nga anak yo? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na, siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siyak lamay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasayaat nga ipaay dayjay a Beverly kan ka.
Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na na. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, no niya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? Do dya kagbidot. Ada sa bali ang lalaki ni Beverly. Oh. Namin anong aminan adaras an adanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod na dagiti ibagbagana. Anya? Mariknakan na wala baka. Isab ng kung sabay lang timotor. Pagigam mausawa na. Tepang betan ti pagturungan ti motor ko. Anya ti mapasama ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapu iti pungtot ni Tata Lando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mat ni Clara, gapu iti aramidan ti asawa na. Nang ted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy mat ti relasyon na Rindon ken Beverly. Ket iti maysang aldaw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Kat ditaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngam nakuna ni Beverly, akawas ti gayem na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Kat gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kaslang marigna ka mo. Isar din kung sapay na ti motor. Naging gama ko sa manak. Pamit na ti turungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. Aday maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rindon. Anya? Ala, agpulas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti saka. May kuti, nagutot. Ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture ti tulang ti makanawa na sakam. Gapo day tay ti panakatnag mo iti tepang. Ala, urayen tayo biit di doktor. Dalusan na dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, jak may kuti. Anya ngay nga, Rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka.
Di ka pa ilang kami naturog ijay balay da manong Piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako nam nga umay mang bantay kan ka. Nupudno mat laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isuad di na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na, Rendon. Awan lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa lang iti pagparikutan. Iti kasta alangam, panagkunam, kayat ka pa lang. Saanan? Anya? No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali alalaki. Saan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggan maysa. At least, maipaay na amin nakasapulak. Kan pagragsakak. Anya? Saan akasken ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglin ni patan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanagan ngamin. Amangan no maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga iti mangbambantay kan kwa na. Kumusta nga tan ti asawak? Wan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa iti ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Clara. Amang ano di mo kabaalan. Numakitam ni Rendon iti kasya kasasaad na. Di ka madanagan. Kabailag. O sige, agsagana ak. Tama panak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabailag. Madanagan nak namin. May salaangan abulan. Agpas nga ikan. Numabalin. Liklikam ko mati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, alaing ka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailan. Ala, inumom da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Iso nga inumom pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Adda nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Adda ka no ijeruar. Anya? Ala, inumom da ito'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmot ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tayong black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan.
Siyak pa ilang ti makaamukan ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kunti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, manang. Isu na laang, tasigon iti doktor. Mabayag pa, isakbay ang makarwar ni Manong dito'y hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpas ngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak maisigurado, manang. Ngamsapay lakuma, taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kan kwa na. At dalata, ang nakasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat nakan ka? Saan agaputa maadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat nakan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan an narigat para kinimanang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakunkwa na iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Renton, balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak nakastrak iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makaruar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga road. Di mo lataliwayan at agkararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay agpampanunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon apanangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko. Kumusta tiriknam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabitla nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laangan iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ako na. Tatang, apay ngawan ni Levi. Nagawid ka di? Ha? Nay, sana nagawid nga ading mo. Inyag damot lang ni Clara idirabi dito ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mo. Anya? Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jayla ang delivery room dayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asidig lang ni Clara. Ngamjak pa masarong karan. Anya nga tante ka sa sahaday ti anak mi. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Owan nga rod, auntie. Ay, sigurado maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, numabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon.
Ipantayo ko ma. Kumangarod, auntie. Ngam saan mat amabalin. Pinicture ko mat kit di. Isulaang nganti ipakitak madamdama. Ayun anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na ti putot na. Oh, adtoy manong Rendon. Gitaam day ti ladawan ti putot mo. Iso day tanti anak ko. Wan, kitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikat ikaruprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya, kat kumusta ang dagit aginak, ating ko? Nasaya at lata. Imbaglaangan, tada ni Nana Ising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Wan na. Wan, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga ruta kasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Wan, andi. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumusta ang tirik naman akaw? Nasayatan kadang. Mayadang kumutin ti may sasakak. Nasayat mo kasta. Ado'y ti kawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpat a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wayne, umay da ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumusta ang tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pa'y. Tamang isaga na kami kinilebe iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wan, apay kiti na saan? Sige, saklutan ni Baby Rendon Junior. Nag-cute matan ti anak ta. Wan, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladawan ti ragsak ko. Itatanak itak ti anak ta. Agyaman akno kasta. Clara, ada kayat ko akidawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpahayan. Ha? Amo ka nagkurang akada kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sa nakas ka rin na apakawanan nak. Ikanak ko maiti may sa uwan na mga di akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Kaya tita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara itikid-kidawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo an napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At ako makayat wakit dawan kan ka. Ket sapay la ko tadinat pa ayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas karina para kan ka apakaunan nak. Angan ikan nak kumapay ti maysa wano maudi agundaway. Rendon? Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kahit kung ipanaknak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko tama ka amiris kan. Rendon, jaka mo noon niya tibagak itakan ka. Saan ka nga apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam ngawanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputamok mo tabasol ko ti amin. No apaya kasto iti nagbanagan ti ayan-ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang tisaan. Clara. Iti maikadwagon daw ay aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. Agyamanak. Ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak ka na kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kasta nagaruti nagsaritaan nyo Manang Clara. Manong. Saan met, ading ko? Si kakit di met. Oh, anya. Naisagana yung kadin kinitatang timaka na pagsasangwan tayo? Uwan Manong, naisagana min. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko Ala, mapantayon niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige. Yag mo nga rodan ni baby. Tas siya kung timangubakan ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan da ka pa ilang asubyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat ken napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalagwas tatang. Diyak pagarupan. Gaureawan sirsirbik nga asawa ka nama. Ket naklundaklat na iti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isu ngay bagbagaken ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam ti nagkurangam iti pamilyam. Uwan tatang.
Aramida ti amin para kadakwada. Ada pa yung basit ng urunong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa ilaabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma. Iti kasta, ada kabukbukudan tayo abalay. Oray basit. Tinapatay kat ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga rod. No, hindi pa ila kumakalkalpas te kalay sata. Amang ano dakalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak kumanagar arami diti may kaniwas. Hindi pa ila kumangada pundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen ha? Di ko nag. Pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit laang abalay iti asidagdatatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isuntong agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan akunay para kada kayo. Agyaman akunay, auntie. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Ada aklat ta nakasuporta kada kayo. Uday tati plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan tatang. Parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No siya klamay sa. Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan. Tawan mo't latikad kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno amoyo ti adaken awan iti pagdaingan yaw. Tatang. Ken maysa, si kati ama. Amom dagiti banag apagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, nuan yaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Wadatang, agyaman akunay kada kayo. Gaputa ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamat Gayam, Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos lang. Siga ngay, kumusta ka moten? Kaslag may saka ang nakitsindaan. Apay, tika ayan ayat mo ngay. Sino ti dakdakamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan ang nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo to ni Rendon? Agayam mo? Nasaya at matlatta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babain na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipod pa'y, awan babay na day jay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugalin na kan ni Clara. Siga pala ti makamu iti anak ta, ha? Mapanak ijay ili ita. Ha? Ada ngamin kurang ang materyales. Iso mapan kami ka ni Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod.
Mapanak iti pagkatangan iti karni. Nagumata kang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya karon. Kumusta kan? Naimbagan ka mo't gaya man, honey. Di nakawawagan iti honey. Ang mga nadamatang nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayam sa anak nga interesado noon nyaman ti ibaga. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat ng bailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya idi. Nagbalbaliw ang itan para iti pamilya. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan day tayo bakat. Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malagan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo tunday dyan babae? Diyan ka ma. Sa anak nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan ko na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawagkan ko na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para kada kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, Manang Clara? Wen ka no, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaal iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimod. Kan kabailan na apaggigiddanan ti lalaki. Ha? Kasta ka di? Wan, Manang. Isu apagyamanak laengan, ta saan nga isu ti inkalaysa ni manong ko. Levi. Tano dayjay ti intuloy ni manong? Amangan numatay laeng ni manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakit? Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamid na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakit? Ipablestan da ti balay. Tapno makaakartay matan. Ah? Wala. Mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rodan ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang. Nalpasin da ito'y balayaw. Uwan nga rod, nagbiit tatang. Kahit, kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw? Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta amin na banag, basit man wano dakil, pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rod no kaanaw, tapno awisek tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan ka road ta makitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan.